Mwaka-ini wa 2018 thirikari ni yekirire ruthingo kuma mwena wa Salga nginyagia Sachangwan ithenya-ini inene ari kuhitana na mitino ya barabara iria kwa ihinda riu yongererekete na gucungiriria ikuo. No na thengia wa ikinya riri ria thirikari mitino ya barabara no ithiete na mbere na kuongerereka kuma mwena wa Gata gicigo-ini mbunge kia Rungai kaunti-ini ya Naikuru giko gia ica ikuhi ari mutino uria uhanikire hwai wa ira na gucungiriria ikuo cia andu 8 hau. Nilifika hapa kitu saa 11 nikapata miili mbili imebaki, moja ilikuwa imekwama kwa Nissan ikatolewa nikiwa hapa na moja ilikuwa hapo, zimetolewa zimeenda. Kurumirira mutino uyu andu atatu marathie na mbere guthaitira mioyo yao thibitari-ini wa Nakuru level 5 thutha wa kugia na nguraro njuru. Esther Nyongesa uria we hamwe na mwana wake wa miaka 6 arathie na mbere kwamukira urigiti thutha wa kuhonoka mutino-ini uyu uria utigire andu 11 makuite, aria ni hamwe na mwana wake wa mieri 6. Niona tu watu wanapika nduru, pia nami napika nduru. Asa hata sielewi kulikuaje ndo tukaumia. Murugamiriri munene wa thibitari wa Nakuru PGH Dagitari James Waweru augite thibitari uyu wamukirire andu 7 aria makuruhanirio mutino-ini uyu, indi 3 ni makuire, umwe arigitwo na kuinuka na kuri 3 marathie na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini uyu. 3 me wodi. Mutumia uyu no arabatara surgery, athie kirwo cuma maguru alafu nigetha acoke inuke. Aya angi matire na bleeding ate mutwe, CT scan ejeke na ni ironia matire na internal bleeding, ko no kuma time. Kamanda wa borithi kaunti-ini ya Naikuru Samuel Ndanyi akiuga ni megwika uthuthuria baranginyo niguo gukurana kihumo kia mutino uyu, na oho no marethana na ndereba wa rori iria iteire mwerekera na kugutha matatu ino. From the impact where the accident happened, the driver, the lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning diesel would have been the cause, but we are yet to ascertain because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Mwena-ini wake afitha munene ruhonge-ini rwa guthaitira mitino kaunti-ini ya Nakuru Joyce Cheche akiuria matereba gukoragwo mari maitho kuona mitino mingi iria ihanikaga ni maundu mangigiririka. Barabara nene ya Naikuru guthii Eldoret ikoretwo iri githinjiro kuria family nyingi itigitwo ni endu ao, riu aingi ao makiuria thirikari gwika mituki na kwaramia barabara ino na oho gwikira ruthingo rwa kugayania ngari cia guthii Naikuru na cia guthii Eldoret. Kati inanyesha tuwe waangalifu wakati tunapotembea kwa barabara. Hii barabara in future ipanuliwe so that kusikue na accident yenye inafanyika. Geri Fotera, shesheni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Naikuru. Nitagwo Wajeri wa Kariuki.